Ebyafayo by'ekibiina eki nibyoreka ngu omwaka gwa 1997 kikatandikwaho abakazi ab'ekambi reero gavumenti yabaheereza itaka eri okukoreraho buriisa n'endiijo mirimo y'entunguuka. Agaruka twagira enimi zaitu 30 twaziriisa ziitu. Enimi zaitu 30 twaziriisa. Twaziha abashaija baitu bazitwara. Obunaku bwahika twashaba itaka. Abakazi 30. Ekibiina kyehandikiise, ekibiina n'ekibiina nk'ebindi byona, ekibiina kiine constitution, ekibiina kiine ebiragiro, ekibiina kiine ekibiina. Bakaba bari abantu abishyize mu tuguze bakaje abantu 89. Ndiye n'abandi 5 n'ubende bahakanisa. Twagira avoto kuguza mwe no kushenya kwasinga. Nabo members abindi bona bahababire umukiko ngo bakaba barumu. Bikiriza ngo ibintu tuguze niko cyakoze nabwanyuma baronda komiti yabirerho y'abantu 8 baronda komiti n'ijoro y'abantu 5 ngo yekore eshange bariya omukuguze ibintu ebyo babaronda mu general meeting ejo betu hata butikiriza nabarukireho bwanyuma y'abamemba barukurenga mu 50 okuteganisibwa emigabo yabo ekiretire bamwe barigaruzo mu buryo bw'ekishobobo shayazi barukugamba zuru hariho shayazi yona nangwa nebo buri mukyara karete ni mwe hariho waretirente yejigija twena tukatamwe ni ese twatandikise ekibiina eki agarire mugenzi we nte yanjye nagiye mu kibiina ngarike ngarurondisha twashitama no hura kuba rwara Jovan Sentisha kandi omuhari w'abatakatunga gane ahabwe nti bagabira Jovan Sentisha tu kandi ababona hatine no moji oyire itaka ababire binene byombeko ente hamwe n'ebindi bintu by'obwiga konke bitakirebekaho bwanyuma y'abamemba kubyegabira abantu twikirizana twatera karuhu abantu 49 baba bukwikiriza ngo tukuzize 49 mu Rwanda by'abantu twatu by'abantu 49 bikiriza ngo tukuzize batano 49 aho bakiriho n'abana bafi 49 hafiri hoja sipina kubariho na Mrs. Katreb abandi barwaha maimaza kafa akafa before konkito ekibiina eki tine kitukukimanyaho ebintu byona mawe nwe yabire akora emirimo yona nwe yabire ayiza kushura ente nwe yabire ashura embuzi nwe yabire kaburisha konkeje shahito gambira n'abandi abokora manya bakatunga miliyoni 3 manya bakatunga emitwara 5 manya bakatunga 10 our family has never gotten any coin mu kibiina eki iyo bitabaye kuba kuhereza madamu nebitupuru byona bakaba babiretsira mu RDC bakunda yija kwabyanga cyoma cyaba polisi ekikukebere bicukurire bitari hati konjene bitabo ebyatandikira kibiina kurgakinana uwo muhezi wa president w'inshongeza mani Fiona Murungi abatiroho rubanja abo kwenda amateka gabeterine no kujemera ubutuma wa mukuru w'ihanga nyenda kwendera nimbavunana aho mwahimukira muzee ese omuhangu bona mazina mwamushira iki kintu no kukira mushye kikagoma matiki kinkamye nguneja kushemera ngweli mwe mbene mweteka teka ukumukuza kweshoboreraho no kumukuza kutereza enshonga yanyu abo kubana mwija kwemukiro go mwagurize nabasa kwendera aguzire mbeho bakorendagana hina rental secretary wanje nawe ni member omu kibiina ekyo secretary wa sebu bakorendagano banterera nisha nagelanta na confirming abo kubugwa kagizirata kandi nabwo ntaka confirming kandi imango ikibiina ekyo nikigira kita ncuguzwa baketora urukiko sinereba bazaho bateka embaga tutungira kumanyisibwa ngo itaka kaguzibwa miliyoni 520 enju yaguzibwa miliyoni 50 ente zaguzibwa miliyoni 43 ombantu batari bamwe na bamwe ngo kandi harimo bamemba bingi abataratiraho mikono yabo Gashakwa Sandeke William.